I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ću da vam pokažem jednu zanimljivu aplikaciju na Chromu i na Yandexu. A može i na Mozilla, znači ja mislim da može na sve brauzere. Sad ta aplikacija se zove TubeBuddy. Jednostavna je za korištenje. I sad čemu ona služi jeste da možete da vidite koliko neki youtuberi zarađuju na po jednom videu, ili znači možete vidjeti na svako video koliko su zaradili. Evo mi ćemo sada vidimo neki od poznatih youtubera, možemo i balkanski, možemo i ovih. Ajde na primjer vidjet ćemo Muđu. Koliko je, samo malo, koliko je Muđa zaradio na zadnjem klipu. Ja mislim da sam u trke zadnji video. Tu je Muđa. Ok, sad ćemo da vidimo, znači sad ćemo da vidimo koliko je Muđa zaradio na zadnjem klipu. Ne brate, zadnje mu je uništavanje sa Tureom, a predzadnje je nemoguća spirala. Ok, ajde da vidimo. Dobro, to je Muđa. I sad da vidimo, znači, sad ćemo da vidimo koliko je Muđa zaradio na ovom zadnjem videu. Muđa je na ovom zadnjem videu zaradio, znači 145,80, znači 145,80 dolara. Eto, znači ovdje by Broadband TV, znači vidite mu i partnera. Ne znam sad da li je to partner ili sponsor, uglavnom, znači, evo vidite koliko je zaradio i čak vidi se komu je partner. I ajde da vidimo još neki od njegovih malo starijih videa, znači Ludi motor i Opasan Wall Ride ima 281.000 pregleda. Ajde da vidimo. Ok, znači na ovom videu je zaradio 419 dolara, što i nije, brate, malo onako. 419 dolara. Ajde sad ne moramo da idemo na neke poznatije youtubere, eto vidjeli ste. Znači možete samo da vjerujete, ne možete da zamislite koliko zarađuje na primjer PewDiePie po videu. Ajde da vidimo koliko PewDiePie zaradi po videu. 100% zaradi baš onako. Evo na primjer Dark Souls 3, pošto nam je to prvo izbacilo, to ćemo otvoriti. Iako ima čak i, vidite, 4 miliona pregleda, a milion samo. I na ovom videu im je zaradio 2615,84 dolara. I vidite mu partnera čak, Maker Studios. Znači to je to. Sad eto vidjeli ste kako da vidite, znači samo odete stats kad instalirate to sve fino. Kad instalirate onda refreshujete, već vidjet ćete kad instalirate te upute. Sad što još možete da vidite jeste tagove. Znači tagove koje, one znate tagove što stavljaju, i samo možete da kopirate te njegove tagove na svoj video i možete da imate više videa. Evo vidite šta PewDiePie stavio u ovom. Znači PewDiePie, Video Games, Dark Souls. Ok, eto vi, ako hoćete da ustavite video, prečitajte, ili kad skinete, znači kad skinete ovaj program moćete sve da vidite. Znači ako vas zanima, ovo je baš ono stvarno koliko na video zarađujem. A na primjer evo vidite u ovom videu ima 4 miliona. Ok, ovo je nešto sere. Da vidimo koliko je na primjer zaradio na ovom videu, pošto ima baš puno pregleda. Ok, to je PewDiePie. Na ovom videu je zaradio znači 6050 dolara. I opet vidite tu partnera. Ok, znači eto vidite još jedan video da pokažem. Idemo koje ovdje tagove stavio. Imaju liste stavio tagove. Možda, ajde vidjet ćemo. Malo treba da učitam. Ok, ovdje stavio PewDiePie, Pewds, play video. Ok, nije isto, ali uglavnom stavio slične. Ali opet, brate, ima 4 miliona pregleda i 6000 zarađenih. 6400, ne, 6050 dolara zarađenih. Eto vidjeli ste ljudi sad kako da vidite koliko zarađuje neki youtuber, i možete da, znači na bilo kojem videu možete da vidite koliko je neko zaradio, ako vas već to zanima. Da ne gledam sebe, džabe. Ok, bilo bi 0
Da vidimo sad, znači TubeBuddy, kad instalirate imate još nešto, na primjer da vidite, on vam je bukvalno onako ekstra program, služi vam i za Tag Explorer, da vidite koji se tagovi najviše koriste, da stavite to na svoj video. I eto, vidjeli ste jedan dobar program, znači kad instalirate, ovo vidite, znači TubeBuddy, i ostavit ću vam ja link tu, ostavit ću vam ja taj link u opisu videa. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela epizoda, lajkujte, šerujte i subscribeujte, i to bi bilo to. I čao! Jo, nabijem te na kurac.